Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friend. The lecture के मंगा explain को session layer. समझ session layer कम type of layer दे और the session layer कौन सा दे. अटो नंबर के मंगा session layer definition गुरु. The session layer manage session. The session layer manage session between two devices. Session से तो session समझ से temporary time ही दे specific limit पूरे ठीक है. Session समझ से temporary time ही और दागे से limit हुई. The session layer manage session between two devices. The two devices पर दरमियान के session manage को बोलते हैं the session layer करी. A session mean a communication connection or a meeting between two computers. Session से मतलब session mean a communication connection between two devices. कल चलो से दो device connection है दरमियान की show to complete session create show. It's like start a communication number one so amongst the खबर शो session ले session ले इसका session जब से creation मतलब communication में से start शो ठीक है. Keep communication active. वो चीज़ मतलब the communication किसमें में talking की गई बस हमसे सही active. Next in communication safely. बस हमसे सही the communication में safely stop की गई ठीक है ना. हमने session ले चले session create की और session से तो उसका दो device से connection दस हमसे session create की. देख के समझ की communication start शी communication active and communication से शी completely end शी मतलब खत्म शी. Next topic there what is a session. So a session this शी. A session is a temporary connection between two devices per communication. Tas nummer की मौज जब से temporary connection शी दस से शी session ठीक है. Session से जब से specific limit of time. Example of session पे जब example of session के लिए logging into website हो आजकल मंगी website login शो जब session create शी video call zoom WhatsApp calling for example WhatsApp calling चीज़ जब से create शी जब से session WhatsApp call जब से शी वो शी जब से session create शी ठीक है. डाउनलोडिंग फाइल डाउनलोडिंग शो ऑनलाइन गेमिंग कनेक्शन शो सुन हम चीज़ से कनेक्शन की मतलब राबिता की द नेक्स्ट पर्सन जो दजम से सेशन ही चैट सेशन इन मैसेंजर की चैट सेशन शो या जम से व्हाट्सएप की चैट सेशन द टू जम से सेशन लेयर का ठीक ना. विद द सेशन इन कम्युनिकेशन स्टॉप ऊपर इसका जम से सेशन से इन शो जोन पार्ट टीम की कम्युनिकेशन स्टॉप शी ठीक ना. जिसके कम्युनिकेशन स्टॉप शो देना मख की जम से सेशन लेयर का सेशन क्रिएट शो और उसके कम्युनिकेशन ख़त्म शी मतलब सेशन लेयर सेशन से शो ख़त्म शो ठीक है. हाँ नेक्स्ट हम से मेन जॉब ऑफ द सेशन लेयर वो सेशन लेयर जमन सा काउन सिरी Number one, mungo the session layer perform the following main function the session layer the session creation the awal the session se की create की start the communication no check session creation communication start शी session maintenance the next समझा keep the communication alive next समझा कम communication जी सही maintenance the maintenance मतलब दर communication में सही live या मतलब maintain भाई session termination next पे की समझा session termination the session termination मतलब दर in the communication safely और next समझा की communication मतलब safely सीखेगी and की dialogue control decide who will talk pashto and when and next समझ कैसे की dialogue control की उस dialogue control से मतलब दे मतलब दो यूजर चीज यूजर से कनेक्टेड डिटेक्ट ना dialogue control मतलब दाने कि मतलब कम यूजर बस समझ से talk pass कई ए बकई या बस समझ से बी कम यूजर से talk pass कई ठीक ना. No doesn't say so control session control synchronization checkpoint add checkpoint to avoid data loss. Next पे समझ से position लेयर की checkpoint लेयर की use checkpoint मतलब दारे चक्कर दो device communication कई मतलब device बीच दे device एल से data और कहीं समझ कैसे शो drop शो दसो वजी मतलब या खुद network पे शो या device ऑफ शो तो checkpoint में जैसे करके जो वापस को पर इसको system ए login शो या मतलब system ए चले online शो न checkpoint ने बुढ़ा दिख data चेक तरह जी system ए तरह जी ठीक ना. नो synchronization मतलब से चीज़ चीज़ में सब checkpoint एड की पो session layer की. नेक्स्ट हम से एग्जांपल ऑफ द सेशन लेयर हाँ एग्जांपल हम सब सेशन लेयर की कम रजी नो इस सेशन लेयर के कम एग्जांपल चीदी वीडियो कॉल शो मतलब सोने मतलब वीडियो कॉलिंग की को जूम पत्रुई व्हाट्सएप पत्रुई व्हेन कॉल स्टार्ट सेशन लेयर क्रिएट अ सेशन चेकर हम से कॉल स्टार्ट शी ठीक दा नो सेशन लेयर सो की यो सेशन क्रिएट शी और दा सेशन लेयर मतलब सेशन वर शी यो सेशन आईडी वाला वर्क के लिए शी सेशन आईडी assign शी सेशन था. During calling session layer keep session alive नो कॉल पर दौरान की जमा सेशन सही alive ठीक है. session layer control pull duplex both टाको next जमा से सी session layer जमा सा pull duplex control के ठीक है सोने जमा सा pull duplex communication की इधर अच्छा करी द session layer करी एप नेटवर्क ड्रॉप को परस के जमा से नेटवर्क चो session layer twice reconnect को परस के जमा से नेटवर्क ड्रॉप शो द session layer कर दाई जमा से कनेक्ट की पैकेज दे reconnect की and session layer keeps session active session layer पे next कर दाई कि दबा सही
کمیونیکیشن اکټیو ساتي مطلب ان کېږي نو دوه ډیوایس یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو کمیونیکیشن چې مطلب مینټین د چا د وجې د سیشن لیر دی when call end of session let terminate the session safely خو چې کله مطلب کال سټاپ شو مطلب تا کټ کال کټ کو نو سیشن څه شو terminate شو next زموږ د how session layer react when data come from the transport layer خو چې کله زموږ data transport layer نه چرته راځي چې data زموږ د transport layer نه راځي from the sending side چرته session layer ته نو په session layer کې به چرته ځي د session layer نه پس به چرته ځي چې د زموږ چرته ځي ها سوري چې کله زموږ سره ډیټا کوم ځای ته راشي چې کله ډیټا زموږ سره راشي چې کله زموږ سره ډیټا راشي د presentation د transport layer session layer ټیک ده مطلب پر ریسیور سایډ باندې یادې ټیک ده session layer check is session open نو session layer کار بتا session بتا کوي چې زب session check کوي چې زموږ session open دی یا نه دی is the device authenticated یا مطلب دا کوم device چې دی چې communication کوم نو مطلب دا زموږ authenticated device دی یا authenticated نه دی it check if the data belong to the correct session ID next دا خبره کوي چې مطلب کوم سنټر سایډ نه چې کوم session ID راغلی دی آیا مطلب دا د دې session سره ریلیشنشپ دی د دې session سره ریلیشنشپ شته او کني شته it check if the data belong to the correct session ID pass data offered to the presentation نو دا وسه کوي او پرس که session ID correct ونه دا presentation له سو کی data ورکی مطلب data proper ورکی او دا په خپل معنی یو complete session create کی next I'm saying how session layer react when data goes to transport layer होस को प्रेस का मतलब data چې کوم سایت ته د session نه transport layer ته واپس ځي نو ته reaction څنګه کیږي when upper layer presentation or application send data down چې کله upper layer چې دی data down transmit کی session layer add a session related information نو session layer څه کار وکي add a session related information چې څومره هم session related information چې هغه receiver side باندې هغه ته require د session creation لپاره نو هغه څه کی د دې data سره add کی apply dialogue rules simplex half duplex full duplex next زموږ د dialogue کوم رول چې دي چې هغه زموږ کمیونیکیشن په simplex پکې په half duplex پکې full duplex کې نو بده کې شي apply شي at check point if needed د قشن د ډیټا سره شي د ډیټا سره check point add شي check point تاسو نو وایي چې زموږ په ډیټا کې multiple check point نو check point مطلب دی چې ډیټا کوورس کې زموږ سره کرپټ شو لو شو نو به کوورس کو واپس موږ ډیټا غواړو نو چې واپس د سپیسیفیک پلیس نه سکیږي سٹارټ کیږي send formatting session data to transport layer او دغه شانی کوم session نه data وزي په specific format کې وزي او چلو ورکړي کیږي transport layer ته ورکړي کیږي the session layer change the data next some session layer data change کوي yes بالکل change کوي but only session layer related information خو the session related information مطلب session layer څخه کوي خپل data پکې add کی ٹھیک ده add synchronization information number 1 मतलब है synchronization ما تاسو ته چې زموږ check point په data کې add کی no it does not change the correct content of the data picture text video file remain same خو زموږ البته دا کار کوي چې زموږ session چې data خو change کوي نو خو simple دا د session related information د data سکی add کوي چې مطلب په data کې به کوم ځای check point او data پرس کو پیل شو نو سبا زموږ مطلب data په کوم ځای کې واپس resume کیږي Okay, that's a complete presentation of the PowerPoint. Explain session layer. Thank you so much.